twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Famu TV mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kukuta inkuru igezweho iramutse ijyanye n'igihugu cy'u Rwanda ko cyaje kuba cyishyuza amafaranga menshi cyane agera muri miliyoni 50 z'amapawundi. U Rwanda rero rukaba rwayishyuje igihugu cy'Ubwongereza nyuma yo kutubahiriza ibyo bari basezeranyije. Ese turaza kureba ngo ni ibiki? Twongere kukubwira uko muri M23 cyangwa se intambara iri guhuza M23 n'igihugu cya Congo gifatanyije n'iriya mitwe yose y'iterabwoba nka FDLR, Wazalendo n'ingabo z'abacancuro harimo n'ingabo z'u Burundi. Tugiye kuza rero tubikunyuriremo. Wowe icyo usabwa uratwandikira hasi muri comment utubwire uko uri kubyumva cyangwa se nuko ugiye kubibona, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu wa Fabu TV. Iyi nkuru rero ijyanye n'u Rwanda. U Rwanda rurishyuza Ubwongereza miliyoni 50 z'amapawundi abarirwa mu mamiliyari zisaga 89 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'uko Ubwongereza butakarije amasezerano bwari bwarasinyanye n'u Rwanda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero Ubwongereza bwari bwarasabye u Rwanda ko rwareka kwishyuza ayo mafaranga hashingiwe ku mubano mwiza ibihugu byombi byari bifitanye. Ubwo ni umubano mwiza u Rwanda n'Ubwongereza bwari bufitanye, akaba ari byo byari byarahagaritse y'amafaranga ko yakwishyuza. Ariko icyakora Ubwongereza bwatumye u Rwanda rutera icyizere nyuma cyangwa se rubutera icyizere nyuma y'uko bufatiye u Rwanda ibihano bidasobanutse nyuma yo guhatira u Rwanda gukuraho ingamba zo kurinda umutekano ku mupaka warwo. Ibyo bikiyongeraho amagambo mabi agamije gusebya u Rwanda aherutse gutangazwa na minisitiri wabo w'Ubwongereza ushinzwe Afurika ariwe bita Randi Collins rero ubwo yari imbere y'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza ku itariki 26 Gashyantare 2025 yaje kuba avuga ibihuha. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero Yolande Makolo yatangaje ko u Rwanda rugomba guhabwa ayo mafaranga nk'uko biteganywa n'amategeko. Iyi niyo nkuru yari igezweho, ni inkuru itangaje nyuma y'uko imibano b'ibi bihugu imara kugenda nabi. Igihugu cy'u Rwanda rero cyaje kuba cyishyuza aya mafaranga menshi cyane igihugu cy'Ubwongereza. Twihuse kandi tunyarutse mu makuru ari kuvugwa muri iki gitondo mu gihugu cya Congo. Iyi mirwano cyangwa se intambara irakomeje hagati ya M23 na leta ya Congo cyane igisirikare cya Congo FARDC n'ingabo z'abacancuro Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi ngabo z'abacancuro. Ibyo rero nibyo bimaze cyangwa se intambara iracyakomeje hagati y'ibyo bihugu. Kandi ikindi nuko iyo urebye usanga icyerekezo cy'intambara iri kubera muri Congo usanga ari ikibazo gikomeye cyane ugereranyije uburyo ibihugu byinshi byaje kuba byivanga muri kino kibazo
aho ibihugu bigiye bitandukanye byaje kuba biza muri iki kibazo kugira ngo bize kuba byakwigarurira umutungo kamere uri muri kino gihugu cya Kongo, ntibwite ku gukemura ibibazo mu buryo burambye, ahubwo bakagendera ku ruhande rwa Kongo bagamije kugira ngo bayemeze cyangwa se bayireshyareshye kugira ngo babashe kugira uruhare rwo kubona cyangwa gusarura uriya musaruro bijyanye n'ibiri mu nda y'isi cyangwa se zahabu iri muri Kongo. Ibyo ntabwo twakwibagirwa kukubwira, reka tukubwire mu ncamake, ariko turaje tubikugire imuzi n'imuzingo, tukubwire ibyo ari byo uko byifashe, ariko ntitwabura kugusogongeza. Reka tukubwire ko leta ya Kongo yaje kuba yandikira igihugu cya Amerika iyisaba ko bagirana umubano cyangwa se ubufatanye mu bijyanye n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro. Ni ibaruwa nini baje kuba bandika, turaje mu kanya mu kiganiro gikurikira tuyigusomere yose, tuyikubwire uburyo byifashe, aho baje kuba bagaragaza ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ubwongereza Amerika bifuza ko yakorana na Kongo mu bijyanye n'ubuzima, mu bijyanye n'ubuye byo gucukura, ndetse Kongo iza no kwifuza ko Amerika yakohereza ingabo zayo zikayifasha gucunga umutekano, ndetse bacunga umutekano aho n'ibyo byanya bavuze ko bagomba kubaha byo kugira gute, byo gukoreramo barinze cyangwa se mu bijyanye n'umutekano wo kurinda aho bagiye gukorera. Ibyo rero byaje kuba byandikwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025, akaba aribwo iyi baruwa yaje gushyirwa ahagaragara na leta ya Kongo yizeza Amerika ko ifite umutungo kamere uri mu nda y'isi cyangwa se mu butaka bwa Kongo uhagaze amatiriyari menshi cyane, nk'uko baje kuba bayasobanura mu ibaruwa baje kuba bandika. Ibyo ni nyuma y'uko bakomeje guhakana ko bakorana n'igisirikare cya FDLR, ariko ibyo bikaba byaraje kuba bigaragara ku munsi w'ejo, ubwo FARDC cyangwa se leta ya Kongo yaje kuba ihakana imikoranire yayo na FDLR, kandi biza kugaragara ko hari abajenerali n'abandi bo muri FDLR baje kuba bafatwa na M23 bashyikirizwa u Rwanda nk'abakoze jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994 mu Rwanda. Ibyo rero baje kuba babihakana, ariko nanone umuvugizi wa FDLR akaba yaragiye kuri BBC yemeza ko uwo bafashe ari umuvugizi wabo cyangwa se ari umuyobozi wabo wa FDLR waje kuba ashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda, nubwo batahuje imvugo na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yaje kuba ibyihakana yivuye inyuma, ndetse ivuga ko ari bo muri Gitarama, imfungwa zifungiye mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda muri Gitarama, zaje kuba zikoreshwa kugira ngo zerekane ko ari FDLR, ariko ibyo byose byaje kuba binyomozwa n'ubuyobozi cyangwa se n'umuvugizi wa FDLR ubwo yarahuye na BBC cyangwa n'ikinyamakuru cya BBC. Turaje rero nk'uko twari tumaze kubikubwira, tukubwire uko iyo baruwa ibyanditsemo. Iyi ni Fab TV, nk'ibisanzwe ni Fabrice hano kuri Fab TV. Ntugende nyamuna udakanze subscribe, unatwandikire muri komenti utubwire uko byifashe cyangwa se utanga igitekerezo
cyawe, dukomeze twibanire muri uyu muryango mugari wa Fabu TV. Ndabakunda cyane, ndaje tubaciremo ibyo twatubabwiye.